ce majalan ki sing mampu duduk cah kuang isian semen Ben bayu bas gede kayaknya dong aja tak gelem nih abo ke kayu mas mau kayu mas abo langsung kemudian mau buat ke kemudian ke kayu emas tongos na gelem-gelem ke kayu emas abo lelasan ki kayu emas lelasan kaki tuke kaki puskesmas hah puskesmas pus apa puskesmas 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 ajan ki drama sisan gerubuk ada bobo mau bad bo ke puskesmas Maya Maya nyen ngamah tau Maya jangan takon aen kasar petan ki ngamah bener yang halus kencen ki sing dadi ngorang ngamah apa orang mantet gitu aduh tuh madan omong kaki tuh madan luas bojok teko lutung ada aduh kaki kencen sakit ban ngerokok kerang ngerokok wayu kudu lah ban duang bungkus duang oyonan total lalu duang bungkus 20 kali 2 4 kali 30 1.200.000 belian atiban begitu tuh yan mah ada bawa dasar tiban sekian miliar ya kapal hidang beli tuh apa kapal ulian ngerokok tuh beber ki ngerokok sing macam jaga kesehatan mencibong lah kapal bocing lah kapal sing ayo kedak basat temak kan aduh macam senjata api aduh di zaman kita weh di zaman kita ngil malu nge man ci masalah malu dah benyan yen takon ngajak sak suratmu ten masalah mengajak Pak Wakil melingih dumun Pak nge tuh nge suat ngerokok petau kan bungut ki kedak basat emak kan di zaman kita tuh di zaman senjata api tuh ne bukti sejarah ngelawan Belanda Jepang ngajak Belanda pidan yang ngelawan veteran sen kaki ngelawan Jepang ngajak mainnya ngelawan veteran kaki gitu iya sangkalang ada gending yang kene dap zaman pido kita ini pernah dijajah Belanda yang pertama kali kedua Jepang menjajah kepulauan Indonesia di mana bangsa akan besar kalau kamu penduduknya tidak pernah menghargai jasa para pahlawannya. Pangtawang Cina
Pejuang Indonesia konyang ulin di Bali pangtawang ce. Nyen misalnya tuh, nyen tuh. Gusti Ngurah Rai. Pejuang nasional ulin di Carangsari. Tut Subroto ulin di Bali. Kena yon do tain belek. Kalau saya ngeklek. Saya jangan Subroto. Saya ngisi Tut. Coba inyoman bonyol ulin di Bali. Nyang deh. Yo Iman Bonyol. pungut ce. Ipan Imuro ulin di Bali. Ada. Aduh, Pati Murah. Aci yang nawang no Imuro dan panakne nanangne pejuang sangkala ngadane Pan Imuro. Toto aneh ngai gendeng Indonesia Raya pisagan kaki dah humah Iwayan Supratman. Aduh. Wage Rudolf Supratman. Pungut ki Wage Rudolf. WR toa dan singkat. WR to Wayan Regog Supratman. Nih marut lemo kaku nih. Ngaci boj lemo lemes. Kene ke jenang ciketlon lablab sing lebang-lebang nih. Aja wak lekat maro ibit le kotok engki. Jelemone ulin tahun 45 pada di pergino. Pangtawang ci memen ci kaki ngemitren pidan. ...1945 Indonesia merdeka. Tahun 45 Indonesia merdeka. Tahun 45. Bener malu kaki tahun kuda lahir. Tahun 85. Aduh mati aku. Ken. Tahun 85. Aduh. Maksud cing ken keden 45 ken 85. Cing yang cenik ngajak ci kaki dia. Ken gedean 45 ken 85. Gedean 100. Cang cenik ngajak. Ai jar nengil malu ci tumen tepuk kaki ci gelam nih. Cing cang mulai. Nengil kemudian baiski panas dalam dia. Pecah-pecah bais. Aduh buat awang kang ngigal mai ka air center rijen nang embody baiski naik. Tuh baiski kuang Adam Sari tuh. Bo manyus ben uap nih. Uap apa? Uap nyanyat. Nih na baik. Tuh tadi misi apa tuh isi? Lulur. Lulur apa? Dadong ci juma lulur ne sekar jagat. Men kaki rejang dewo. Men lulur legong keraton ada. Maro tumen ajak kaki ci biasane ci ngigal kaden kiul ajak ci men jani kiul ijo. Kiul mati. Yudano Mati. Gingsir Sedo. Tut Merto Mati. Wah dia ongang mati dia. Sukah mati. Dek maulah mati. Campur bergino stok terakhir. Nah itu mau stoknya terakhir. Ningil melodap. Yudano mati, Kiul mati, Suka mati, Onyang menci benan mati. Anu
no cang cancel mati. Lah marokan di Jaban Puro di Candi Bentara apa tuh? Stop kan sang Suramo, dap. Mulai malu. Dados kendan suargaan nak merehab mulai. Kene. Baten makiset bungut ki ke Merajapati. Mudian kisen bungut bebraga. Lenyah ni. Bungut kaki je kisen ni begitu. Ijo bo bungut ke jet teh. Saya jet ni mesti bungut benar tu. Ajo ci sing nawang otak inguh ajan. Ada inguh. Apa ke inguh? Masalah Jumat. Ya, kengken anu kabar dadong ni. Da Cina konang jelemo ke keto. Ya. Nak kengken ni. Basang gedag. Dan apa kau kedak? Wes selesai urin ngajak pisago jak miagang lonto gaen ka di kaki ketua ngajak pisago Ya. Weh, man sangat ya selesai miagang la ati jak kraeng nas nemu ketua. Cok tau. Yang cang kita jak cerai cang. Au Pasang miak ni setiap hari. Au Tak ben pisago jak ningang kita buat dah. au Hah? Adi sinyak di. kaki nak pergi deh mo. Cerai kaki jam medem ringki. Mengertikah kamu keponakan? Aja ewa ngorto ngajak cide ci ngorto milah nah ngorto jak duo gini. Sing cang orto, sing cang ada yang lah bungut gitu. Dadong ci bisa ngeliat. Hah? Bisa ngeliat? Hao. Ya. Kalau doci ngorto lacur perjalanan gen puan gen kajang klione nyebak lo kotoknya mulih. Atuh, dari apa dah dong? Ngeliat di jalan jauh ajak polisi Dari lihat jok ke? dari jok lihat. sing ngeliat dari motor. Atuh, Sing mesamsat uang bulan. Kebenangan do rahasia gabung. taat ini nak peraturan pemerintah. Ayo ci bingung tak ci dap. Angkat. Setato kene lonto hidup Betul dari Betaro yang guru jo. Pasang kene. Kaden cing orang di swarga nu merehab. Nak titi uga lagi lah nak bermaganti kalau tadi angge jalan tol. Macet kan di swargan bojak mila investor bosnya di ini men bisa ke swargan yo ngapling di tu Berkeras pengil bungut kine bisa nyone dadong cik bungut teh kan nyam kaki mesare popo engki lo bungut nyam